La pelong ia ke program ban Pyndonburom migi Khynnah Pule Kiba ban pas bah ke Eksam Sslc ke badang shudeption bat kilai shimbenta ha ke free coaching program ajar aphuar ke badai ke program balalam khmat da UMLA ke jowai uba wailat miki shelah nen kesngi. La pelong ia ke ke program ha Thomas Jones Synod College uba shelah ula long ukongsan ha ke kesngi kat ba ikong APCM ibalong EDESO kum ka sembut kongsan kene ke program ke tungu bani kun ya ke jing bagi Khynnah Pule ki kendo ha ke subjek kum ka jing ken bat science uba shelau la penpau ka jing kemen ya ka jing shisha ba prapo na ke shispa na Khynnah Pule ki relation benta ha ke coaching program ki la ban pas ya ke examen bat don na pedeng jongki ki belawan ha ke kedan top 20 Ka Lempung Meghalaya State Shooting Championship ke